marilah kita memasuki acara ini, yaitu uraian Maulid yang akan disampaikan Bapak Ustaz Haji Abdul Salam Al-Abadi LC. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamida nafsahu hamida sami'atin wa asna ala rasulihil karim. Faqala wa innaka la'ala khuluqin azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yawmal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidina teman-teman lebih keke hadirin regis Islam lebih keke hadirin nema puji namun nema ini Allah subhanahu wa ta'ala purnima turun sidina jama-jama natarna pungit tindak iki adisi-disi untuk kesempatan untuk hadir di lanai waktu si mata akata iku bersuka cita kepada angka Mario di waktu angkana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Selawat dan nama selama masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kecorang lo di sinina pangkau kat decenge lo di sinina warga datang kami atau pada kesalaman di dan akhirat insyaallah. Sidina teman-teman lebih keke hadirat rangis Islam lebih keke hadirat angkan-angkan aitanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri sahabatna. Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan Esurun Allah Ta'ala maganna to si idi taangka menjadi nabi. Masabak beda tu ya sange nabi pak bu nai suroi. Ya kurilanna akora malabina puang Allah Ta'ala 25 nabi si bawa suro nalanti puang Allah Ta'ala. Tetapi kurang lebih talusab nabi nautusuk puang Allah Ta'ala tapi tanya rasul. Yang beda tu ya sange nabi pak bu si bawa rasul. Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, tetapi rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk umatnya. Itulah rasul. Yang pai watuna itanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mata kunta nabiya maganna idi taangka ilanti menjadi nabi. Agana Nabi ta kuntu nabiyan ma baina Adam jasadan wa ruhan. Ya kami menatu pura ilanti menjadi nabi. Riwatu angkana mo pa Nabi Adam suku nilan ro alena, tapi dia pada pura ibarunga roh rio na Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kami menaya menjadi nabi. Riwatu suku na najasana Nabi Adam, tapi dia pada ibarunga roh rio na Allah Subhanahu wa ta'ala. Najelaskannya anda guru tapan ritai Bapak biar saya muliakan
siaga pallawangan na suku na landro alena Nabi Adam si bawa ibarungan na roh riona po nga ta'ala na kadaan reguta pandritay 40 sana 40 tahun pallawangan na suku na landro alena Nabi Adam na ibarungan na roh riona po Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara kebetulan Bapak Ibu yang saya muliakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Rumah ibadah yang pertama ibangun rilebok na yetanay itu berada di Mekah. Yari kata Makkah na Baitullah Ka'bah. Secara kebetulan Bapak Ibu yang saya muliakan, riwatun turun Nabi Adam rilebok na yetanay na ibimbing ri Jibril ipitangi tanra onronna Baitullah purai na pendre na bang Nabi Adam pertama Ka'bah. 40 tahun setelah itu Nabi Adam jukai ri negeri Palestina membangun dasarnya Masjidil Aqsa allazi barakna haulah. Masjid yang kedua ialah itu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bapak Ibu yang saya muliakan, secara kebetulan 40 tahun pallawangan nah sini teman-teman lebih yang hadir. Secara kebetulan bene pertama na tu nabitta Bapak Ibu yang saya muliakan de nengkana bene nabitta purana na pu bene Khadijah 40 tahun umur na napubeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara kebetulan umur na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilanti menjadi suruh ketika berumur 40 tahun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan secara kebetulan Eketalui tapatapului Bapak Ibu yang semuliakan rimon rodara natulapo makundrai mappai riasat tampu tau mappai riasat tau batonganna narapi pisiratu 20 asona mun rodara nalapo makundrai mappai tu riasat tampu tau. Ia tona berlaku agamana po ang Allah Ta'ala Pak Ibu. Ia pun narapi ni tampu na lapong makunray siratu 20 sona na keguguran maka berlaku ketentuan na agama na po ang Allah Ta'ala. Lapong anana idiyoy, lapong anana ikafani, lapong anana yasampajangi, lapong anana ikuburu lapong anana yang kelima 24 taruna andrebuta pandritay. Menurut ulama Syafi'iyah na kadaan rebuta ulama Syafi'iyah makanjai masarolat bi inarikoya ke katui amoman yang materi dalam petang ia kunarati ketalu tapatapuloi asona munrodarana lapum makunrai ya negasiratu 20 sona. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sini na teman-teman lebih ke hadir. Apa hikmah di balik 40 angka 40 Bapak Ibu yang semuliakan? Ya kuirite dendre ya mapa mulai Nabi Adam 40 tahun lalu Baitullah pallawangan dengan Masjidil Aqsa 40 tahun ya lalu benena Nabi Tanapu bene 40 tahun lalu Nabi Thailanti menjadi suruh 40 tahun. Nah keadaan deguta pandrite ukuran tu sukuna sempurnana jasadna fisikna umakna nabita si bawa sempurnana rohaniana umakna nabita ketika sudah berumur 40 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sempurnana tu sukuna najasana si bawa rohanina umakna nabita ketika berumur 40 tahun. Jadi kongka si salata angka keluarga ta angka bapak na 25 tahun narapi ni 50 tahun dek padang kana sujud dek padang kana gesa masigi pakai ngai nasamuti ka pangalena anak-anak yari kana samuti ka pangalena kalulu dapat dia semuliakan. Jadi standarnya itu 40 tahun. Sini na teman-teman lebih ke hadir yang penabita nanti menjadi suruh karena sudah dianggap sempurna, sudah matang
fisik dan rohanianya ketika berumur 40 tahun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk sempurnakan visi bawa rohani Pak Ibu, inilah tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan, diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Purade na yutus ko Muhammad sangadin na pamasilu di sini na alam aja na jolo na bicara alam secara luas Pak Bu. Aleta na jolo bicara alam secara terkecil. Aleta na jolo na sabaamu tu aleta Pak Bu termasuk tu alam secara terkecil. Aga tujuan na Nabi Tamelo yutusu serekom mengina sempurnakan ia aleta alam secara terkecil. Yang itu hikmah na Pak Bu. Aga hikmah na Nabi tanakui tanamak kanay paturo. Magi na din ako baranti. Misalnya, magi na din ako pinrang. Ya, magi na din ako jupandang. Aga hikmah na ako tanamak ka ipaturo na bita. Nakadaan din ko tapandri tayo. Hikmah na Pak Bu, seandainya yukurui tanamak ko tanamak katawe lolota. Mapamula ko tanamak kata yukuru lolotang siaga belana. Pada belana ko yukuru ilurijang. Seimbang. Yoko yukuru yoko tanamak kalau timuran. Pada belana luatan. Jadi seimbang. Jadi ia tu kak baik Pak Bu, posik na tanah, posik na kampungnya. Bapak biar semelakan. Ia tosi ko posik na kampungnya masih gie. Bapak ibu yang semelakan. Jadi tanah Mekah posisi nai tanah ia ko yukurui seimbang Pak Bu. Betul na aga Pak Bu. Rilalan natulan ro aleta angka apa sulapa milu na pakanjaki na bitah. Ia payasang iyalay pamasina na bitah rahmatan lil alamin. Ia ko makanja iya apa sulapa Bapak Ibu yang semelakan. Upan na iya pa sulapa angka masula cidi aja pui pincangi de na sempurna pamasina na bitah kuini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, iya kokoki tanah Makkah tojo Pak. Kokoki tanah Makkah tojo. Makita lo timuran ni aga iya waktu kalabihan na tahu eri timuran na tanah Makkah. Kalabihan na tahu eri timuran na tanah Makkah Pak Bu. Riwat de na pagaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka api ria sengeri kampot tanah Persi de nang kana pede. Angka api ri tanah Persi turi malasum benda de nang kana pede. Tapi persis wani jadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Ya. Kalau orang mengatakan sabak de pada tahun Nairobi Pak Bu maka de tahun gajah. Ya. 12 Rabiul Awal persis malamnya pada yiro api herang iteri tanah Persi pasti angka kejadian rilalanda iyawannya de nang kana terjadi sabalunna maka dicari dan dicari ternyata malam itu adalah malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aga hikmana Pak, hikmana maka dari lalanna tulanro aleta angka api angka tu api rilalanna lanro aleta Pak Bu. Nih, dalam bahasa agama dikatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam bahasa agama dikatakan nafsu degaga nafsu na tawe Pak Bu majatuh. Seandainya degaga nafsu ta Bapak Ibu yang saya muliakan de nerul leha dere ukoi mamau be. Jadi kan nafsu ta. Ye. Ay aja bawa na ulo mamau. Lat di mondre matindro. Iyo ko talu ang kamu talu.